Rambo nge Sylvester Stallone Teddy ka chong thu mizoten Rambo te kan khiat la ri apian pui ming dik tak chu Sylvester Gardencio Stallone ani kumsang ko somli paruk khan New Year ka alupianga apa F Frank Stallone Senior hian Maryland lume na dorane ya polo khel thina ni bok anu chu mei cheres la te choi sang tu ani Rambo apa hi Italian ani 1930s khan Italy atangin America anon pe mani anu ero Washington DC sul chuak Britain France le Ukrainian Jewish la pol ani Rambo chanchin je na chang sanga aming hi Michael Sylvester Gardencio Stallone ti in anjiak ani ome anu ngei hian tiang hian afapaming an phua dan a interview na asoifia American lemchan thiam Tyrone Power ka ngai sana wangin aminga Tyrone ti in kan sa ma se kan pa hian Sylvester ti in athlaka anu panlaya a nickname chu Binky ani ma se Mike ti athlanga anu panlai hian a school kalpui ta chuan Stinky ti in an kau thin alaya ming Gardencio ti hi Italian ming lar tak Gardencio ti a ti danglamin aman Engio ti in akai to ani ti in soifi ani Gardencio ti hi zotong chuan lim emo lom ti nani Rambo pian don hian asartu ten for ship in an chep chuaka anarf engemolai an chep chumpal hlawa hemi awang hian abiang veilam amui le akhabe telin azen pha amui soidewin atonglam harsakna nei pha ani guidance counselor chuan Rambo anu hna hian ifapa hi kholam mechanic emo assistant electrician emo elevator thunun lam zertiro ami safu ang ti in thuron ape ani nima sela Rambo hian no panla atangin lemchan thon thuziak tu emo actor lam ni atumra na anu panla hian hucham en kona boarding care te omin kumnga an in Maryland achung te afina apa hian sangja ko somnga khan anu pui Rambo anu te khuwa Washington DC apem puya ti chuan beauty school an honga sangja ko somnga palia anu hian mechetan liau gym ahong boka a gym hon hi Barbelas avua Rambo kumsom pakhat ani in anu le apa te hi ain thena kumsom panga ani in Philadelphia ain nei thale ani point pakhat Rambo high school kan lai hian school no pangjinga chim omle poi khoi zong an hlei bera an thlang na chungin zirna achun zom zela sanga zakwa somruk panga turuk sari khan American College Switzerland zirin America aron kir le University of Miami drama major azir le ma se pas lo ichuan film lam alu chilta ani lemchan khowela hian Harrison Ford anen chi an film chan azona voice on box office na wana lang thei anni lemchan khowela tanga asumla lu hi 7.5 billion achut ani bok action film star na chuan film an chan laya stuntman filma alo omlai lo changtu nen akop changte aneya ain liam ve fo thin Escape to Victory film an chan lai pon penalty kick akujung tang atliaka Rocky ti filma po Dolph Lundgren khan a oma anek khan du ain alo nek na dewani ang damdo ina nililai omani Stone Cold atenen an film channa The Expendable po kongpui metal chalaya angong ru ataw ngek ani film la makal chung hian zerna lam abansan len chuang lova tlai khonu sanga ko som corporate khan University of Miami atangin Bachelor of Fine Art degree pek ani chawani Rambo hian tumthum nu puya ya sanga ko som sari palia sa subject inen ai ya papa pani annei sanga ko som sari paru kapiang an papa SM Stallone hian apa nungzuin film lam alu chila ma se kum som thum paruk mi ni in sang ni som pania lunglam thalo in aboral ni afapa pakhat Sergio sanga ko som sari pakwa piang hian no pangrol ban lo na chikhat autism anei hlo mai e chuan sanga ko somret panga February thla
an nu pa hi anin thena sang ko somriat panga December thla nu thloi model lar tak Bridget Nelson inen Beverly Hills California ain nei le a kumni ain nei nuwa ain thren le a tabloid press in ain thren thu hi apuang ani sang ko somriat pariata Jennifer Flavin inen ain tong le a kumsang ko som ko polithengin anin kara hian relationship oma Rambo hian Jennifer Flavin inen a hian Janice Dickinson inen fa kan nei ati a sang ko som ko pali February thla a DNA test an nei nu in Janice Dickinson inen hian engma inzom na an nei lo thu chian anita ani Rambo hi anulami ve deuh nge ni akos lai Jennifer Flavin in thren chuang si lovin sang ko som ko panga khan rei lo te model chelo deuh engi ever hatinen soihat aum le a amei chekos lai Jennifer Flavin chu asadeu phat ani ome kumsang ko som ko pasari me thla Rambo le Jennifer ita chu ani nei tange nge a fanu pathum Sophia e Sisti ni le Scarlett an hringa thate tein ai nei moti na kalain kumsang ni som ni pania Palm Beach Country a file record atangin Jennifer Flavin ni anin kara alung oilo le a ma se engtin tinemo in thren an pumpel ra mani milara ni wanga pu chian na mai nge ni sang ni pakhat khan dancer pakhat Margika Rechuan min pong sual tin a he kani sang ko somriat paruka Las Vegas a film shooting an nei lai bong kum som paruk mi pong suala pu ani bok Rambo hi Catholic ko franani a film lama kalawang hian in khom lam reng angai sak talawa sang ko som ko paruka afanu hrin chu khosekin athi thela pathiana ain muchua kani chek ang ko fran lam angai sak pha ta ani sang ni soma GQ chanchin bu in interview na po lemchan khowela kalova in tharau kong kalau bo rei dewa spiritual lama harthan na ka chang hi kalom hle mai 80s kanilo thlemna la khowela hian leiluak takin atam mai si a ti in asoini politics a chuan Republican thlop tu ani a Republican Party a politician te rongbol na po a thlop thathin khop mai